eminyeto ehendire shiterane ebirineruga omukanisa ya Kyengando Church of Uganda omburisa bwa Nshonji masheruka akidikonare emanye ngu waza kwikare ngo rwo kwenda urungi oyino kukora namani emyeto yitateri igenda yoneyesiga ebyabandi ke kuberyaho eyanga kuza kukora eyanga kutaho mutuma ushanga umuntu najya ati kashinya abazire banje bine mbwino baza kumpaho ninganyije kutwara ebyabazire banje ikirye kintu kibi kayishomero bari kumanya kibashemereye gukora bamanya ngo okuzayishomero kwabo ni kubaretera okubagasira nyensya bwanyuma yo kweza gushoma abandi bagira ngo kiresire eminyeto yasisikare rigenda amatu bakagatamwe biti imyete yerigenda teyine mice nico bakugira omubitine kakwate no kuba developinga for example omwana to kumutisa koromurumu bone benda kushitama eminyeto nimba haburangu banywana banywani abarabagero mugasho umunywana ramubere cyo kureberaho uwarahurina yetengangwabi Reverend Boaz bamwine obirajukire sabadikono wa masheruka kidikonare nagira ngo imijware yeminyeto ebirebi neza kubasere bahande ebirebi tugizira uburenezi ahamijware yeminyeto namnonga abana babasigazi ushanga umusigaza ryawo mureba ukwajwire kushobera urebe inshoke urebe umunyendo urebe mu matorebe kwaje tekeminyeto umburisa bwito nchituyamba kurga ombukorwa bibi ko bushambani chituyamba kwegesubwe bintu mwe na byo kwetungura Gashakwa Michael atwakire